Karena beragama harus mengikuti Rasul, bukan mengikuti kaum, bukan mengikuti tradisi, bukan mengikuti nenek moyang, bukan mengikuti adat istiadat, bukan dibina atas dasar taklid buta, ikut-ikutan semata. Tidak, beragama itu harus mengikuti Ar-Rasul. Karena Rasul yang Allah utus kepada seluruh umat manusia untuk mengajarkan, mendakwakan Islam dan mengamalkan Islam. Dan beliau didampingi, disertai oleh para sahabat yang orang-orang yang Allah telah memilih mereka menyertai Rasul yang mulia ini, alaihi salatu wassalam, wa radhiyallahu anhum jami'an. Beragama itu harus seperti itu, mengikuti Ar-Rasul